Oğlum hem dayındalı lafıyla benim. Şol bırat da vurup ketken ha. Dağın vurup kettiniz bey. Avaylan adamlardı bırak. O da jaman eken bırak. Assalamu alaikum tuğanlar, kandaysızlar. Sizler men bazar kabar tuğanlar. Bugün 25 noyabr Jalolabad жылқы базарында тұрабыз туғандар. Сіздерге жылқы базар тартып көрсетіп береміз. Барынша екенен сіздер болса лайкты басып туғандар. Подписаться болып қойыңыздар. Бажырайтып бас. Анан кимде ким жылқы, мал, қой, үй сатылса, шул жарнама бойынша шул номерге кайласаңыздар болады. Туғандар, анда эмесе баштадык. Базарды биринчи эшикадан баштайбыз. Эшикаң канча сом экен? Алдыңбы? Канча сом экен эшигиң? Эшекпи? 8,5 миңби? Канча сом кылышты базарда? 7 миңге берип едим, 8,5 миң сом дейт. Красавчик. Тайлар канча болду туган? Көрбөй калды. Канча кылышты? 35тен кылыптыр, эркек тайлар өтпөптүр. Бул да өтпөдүбү? 50 миң сом болуптур. Ооба, эркек тай. Лайктарды басып турабыз. Тайлар сода болуп атат. Кайсыңа канча сом берет атасыз, брат? Кайсыңсына? Ali verilek mi берет? Канча сомдо атасыңар тугандар? 35 кем ордодо. Эркекпи? Эркек. Жакшы. Наргынсычы, кичинесинечи? 33 kemi oldu. 33 миң теми бар дейт бул. Байтал канча болду ака? 68 ming oldu. 68 миң сом болуптур байтал тугандар. Жакшы. Канчадан болду туган сенин атың? Satılak bu. Канчадан баалары? 100. 100. Кайсынысы байтал, кайсынысы бей? Же экөө тең бей? Бей. Боз не? Bilmiyorum benim. Базар канча кылды туган? 95. Экөөнүмү? Мынасынын тоорун 95. Боздучу? Boz bavollik. Бааболдек. Макул. Бие тугандар 125 сомго берип атыптыр. Канчасы ака? Экасы. Боз эмес. Кысыр бие 125 миң сомго берип атыптыр тугандар. Байтал 78 миң сом, болуптур тугандар. Бие 109 миң болуптур тугандар. Боз бие. Канча сом болду ака? Билбейм ака. Мен тартып элекмин. Fit paratda birinci orunga çıkışımız. Fit paratda birinci orunga чыгабыз. 89 миң сом. Tart şunu tart. Дейт. Кандай ака, жаш кандай бун? Kaçtan sakal Aşağıdan bilet de. Kaçtan sakal büşte. İşte şunu da aldım. Şu жактан алдыңызбы? Maşallah. Ular bekedi aldım. Ошо TikTok'ta hit болгон адам ушул кечегинде. Акчасы канча болду туган? 100 канча? 300 миң сом дейт. Ондар карадым. Жаш кандай? 6 асты дейт. 300 миң сом тугандар мына. Карат. Бул жакта тоорат. Канча сомдо атасыз ака? Жашы 3 асы, баасы. 180 миң сом дейт. Улагы барбы жокпу? Бары. Орто 180 миң сом дейт тугандар. Кийингиси. Ооба, сиздин атыңыз канча болуп атат? Жаш кандай экен? Экасы. Улагы нормальный туган? Ulan bilmeyiz mi? Алгансың? Can öğrenci. Акчасы канча болуп атат? 250. 250 миң сом дейт бар дейт. Бой 1.60 бар окшойт а? 1.61 экен тугандар. Канча сомдо атасың туган? 180 миң сом дейт мында. Тугандар. Ука, сен атың канча сом болуп атат? 200. Жаш кандай ука? 3 асы. Улагы барбы? 3 асы дейт. 200 дедиң а? Канча баа кылышты укам? 150 чейин бой 1.60 бар а? 1.55 өйдө растайт тугандар. Ага, тор аттым да кылыңчы. Ат тугандар 110 миң сом болду деген. Берет экен. Ушул атта. Жаш кандай? Жаңасы ука. Үйрөнчү экен улактар бар жога. Бою канча бар? 1.60га чейин. 60'a жетпесин. Ооба, 1.60га чейин экен тугандар. Сиз атыңыз канча болду, брат? 120. 120. Жаш кандай? Жаңасы. Жаңасы 120 миң сом.
Qancha berishadi? 105 deyip 105 ming so'm berdi dedi onlar. Ekasi, no, hatta bas qanday bası? 150. Ulaqqa kishina uyretilganmi qanday? Ulag'i zakonniy deydi. Qancha berishadi? 115 ming so'm berdi ekan tuğanlar. Like'larni basib turamiz tuğanlar. Ha, sol qaysi satib bergan aka? Qancha satib beribdi? Qancha satib beribdi? 130 145 ga. Bu yoqda savdo bo'lyapti. Amin. Bu yoqda bo'lyapsa, bu yoqda biroz satıyor. Egasi aka ekan. Egasi 3 4 oldu. Men birozmen savdo qilganman. Bo'ldimi? Baraka bo'lib satilganiga belgilaymi? Kommentariy yozib o'tganlar. Kim chechatan buni? Sizga da savdo bo'lgan bo'la. Men savdo qilsam 150 ga olsa olib ketam uyga, 150 gacha satmayman degan. Men savdo qilganman, ana qo'yib qo'ygan o'sha ekanman. 150 ga olsa ham satmayman degan. Olib ketam uyga. Ya onu aka da hozir doktor mahallayami deb Life pass turlar, короче, shunday qilsak tuğanlar. Boshqasi bu yoqda baqilib olsak, o'sgan yesi ag'ayin ekan, bu yoqda boshqasi sotib bergan. Bu yoqda boshqa vaqtga sotgan. Bunda problema. Tiyini qancha tiyini, brat? 300 ming so'm deydi. Jashichi? Ekasi jazlar 3 asli deydi. So'radimi? Baqilishdanmi? Ha, O'zbekistondan keldingizmi? O'zbekistondan kelib tuğanlar, Jizzaxdan deydi. Jizzaxda ham qirg'izlar bormi? O, tiyoqda adam qag'ib ketdi tuğanlar. Ava atchan tevilib ketdi. To'xtamashlar. Qancha so'm bo'ldi aka aqchasi? Men bu bilan. Ha. To'rg'ashqa qancha uka? 130 ming so'm. Jashchi aka? Jangasi. Ha, o'rtada qarachi? Bushti. 150 ga o'tadi. Samnochi? Qaysi kanal? Bozor xabar. Bundan keldi. Atın qancha so'm uka sen? Ha? Jash qanday ekan? 8 asiyo. Boy jamon uzun ha? Var aqchasini so'rab qo'y. Ha, boyun qarab olyaptin. Mana bozor qancha bo'ldi ata? So'rab o'tasan, tuğan. 130 ming so'm. Jashichi? 3 asli. Deydi tuğanlar. Shuhrat urib ketdi-da. Not apasmi ekan. Shuhrat biron so'qib ketdi, nima bo'ladi tuğanlar? Bunaqa apasmi. Al, apasmi ekan bu.